ai ramdin pui thi dan rat thlak tak awang hian zoram mi pui kan ril ru anuam zan theilo ani bera thi na rap thlak tur tu ramdin pui nu le pa unaw le chung teril runat dan tur han suang tur ringot po hian antan van pui achim tak meu ani zoram mi pui ten kan tor puya kan thin rim pui hle mai kan police lamte thorim na sara tol that tu ninge ya rin hlel ta chu hlin an ni tange maya mase thudik zik luak le thil thlen dan kim chang ngai chang hian mi pui kan la tang de hru hlom chu ani himo dan hian kalmang fel tak ania ko dro rel na po hian in hung bing na rin om tak le thutluk na dik asiam theina le thil ti sual lo puin atur lo na turin dan te sep le thil ti sual tua pu po dik na chan vo a pe ve tlatani thil ti sual lo puin atur lo nan le thil ti sual tu dik tak hremna a pek theinan a phim khurin dan huaya kalmang fel tak anei du mai ne tuna hian adik tak chuan ai ramdin pui that tu hi man chua alani hau lo ma se tual that tu ni om takalang rin hlel om chu hlin ani tange ti chau alani heng tual that tu a pu mi pani deng ming thanga le lal nei ki ma the hi ko ro rel na an ma chon huna tuna police ne na in puan na an nei tak zong hi an phale vek thei tho an ni hian hetianga ka in puan chan chu police ho dop na ka tuar zo lo ka hlawa wanga dot hi phuat chop tamai ka ni e an ti tlat chuan thuting ani thei tlat lo ani aum zia ber chu police ne na hian eng ang poin an tual tha tu soin an tha na mun le tha dan zong nen in puang ma se koda an din huna ka in puan na kha chu mi kha mi wanga ka phuat chopani an la ti thei tho ti na ni chu tuna hian dan ma chuan tual that tu an la ni lawa tual that tua pu tual that tu chu an ni thei accuse chau an la ni tuna hian dengale ma ne te hi tual that tua pu accuse an ni meka accuse omzia chu mi tu emoin dan kal zonga thil ati ni ap an pu na allegation charge ko ta thlen ani hian chu pu na dong tu chu accuse chu ani ko ta aden mun legal status chu pu na mai alania ko tin thiam lo achan tina convict ani ma zong chu misuale mo thil ti sual tu dik tak tia me bel ngot thai an la ni lo accuse in police ma a ain puan na chu kota pharlak ani theinan judicial magistrate ma nge ain puan na statement chu adik nge ti thil ti sual tu a pu chuan anem nge alanga yani magistrate hian tuman annor lui lo chemo ti te in puan na hi irorel na atan man ani don ania ti te in zo na alo pelok sang thlap thin ani dan huya chuan presumption of innocence honga ven him an lani heng dan frang hangai tu hi chuan thil ti sual tua pu hi police ma a ain puan na oi om takawanga thil ti sual tu ani e tin ko dro rel na in a convict ma chuan kan lanem nge thei hau lo ti na ni chu tin mi tu emo chunga ngai dan dik lo kan lo siam reng thei ti na ni bok ma se tui khurbula ma ngai bike kruk na ni om tak puan chia thisen kai an mu forensic lamin enfia tura an lak ta kha fin fia ani nuwa chuan thudik chu alang deuh kwar thei to ma na le puan chia thisen kai le ramdin moi thisen kha alo in mil chi chuan court ma evidence denga te thian dun tual tha na nem nget tu tangkai tak ala ni nge yang